maualunga le anga lelei ma le pule fa'asoa a lo tatou atua. Ua mawhai ai o na taʻitaʻina mai lo soifua ma lo ola ia mai tatou uma aulia manuia o lenei aso. Vivi faiaʻe le loto o le tagata lava ia i le mea o loo aumau ma nofo ai. Ia e siʻi foʻi le viiga ma le faafetai e le tagata i lona afeafe au pitualuga o le taimi e ala aʻe ma le ifua aʻe pe taoto ifo le moega o le amoe tofā ma moe. Ia po le a faasaga e foʻi e tali le sua na lava taimi e ave ai lau le agaga faafetai o le tagata i le atu. O le mafutaga faitoʻatasi lenā oe ma lou atua o aʻu foʻi ia ma lē ua ou talitonu ma ou faatuatua i ai. A o ia vaega uma a o'o ina o tatou tapena ini galuega o ani lava singa feagai ma le tagata soifu le mafeana tatou ese ma mea ia. A ua tatou iai le aso o na ua weekend outou i Samoa le tatou atu o le pele ia te oe ma tatou uma lava. Na foi weekend outou i New Zealand, Australia, o Fiji, o Tonga. Ia o nisi atu uma lalagi no fuanga o lo faapea ona tala faauto iai i le paia ma le mamalu o tatou atu. Mai tawhai fia, mai tūlangi fia o loo mawhai o nā ngai iai o tatou tangata manunofo ai mawhai ma o latou atu le ngata o sa ili ngā manuia o tala ngā ngafa. Le ngata o dia o ni tūlanga o wa o onga o fono tanga i oe ua ta ape ai lo tatou atu i so se tafo ni la langi. A whaila se tatou tala o le whaftai i le atua ni oe. Tatou tala no ia i lo uingoa. Ua ta sisi na me tau o le whaingoa. Ua i le ngoa le o le whaftai i le atua ni oe. Ia ona o a banoa o tatou whapea na tatou tufi tau whao. Le anga le leisa ati mai o le atua. Ele na o tatou Samoa. Lalo langi ato. Le nganga fia le nama le nganga whaftai. Ia ona leisa me sili ma banoa o tuina mai ia te oe mau. Tatou te e te ori ma o fia iai tatou te sapi ai. Ia banoa ia ua south wa lasi ona au mai e lo tatou matai. Mo oe ma tatou uma. Ia le la se mesili. Ia se mesili nai lolea. E se fia o le tangata ma aleluia. Ina ua. Ta fu ili nei temi o le tatou au onanga whiwhitea. O mai a so mai ia fina le taua lelei le taua ua tau lo tatou atua e au mai tatou e ona le mana e manu malo ele o tatou e manu malo peitai e mawhai ona o Yesu o lona anganga awina mai e mawai le mana e malo umai le taua le nei na taua Yesu ua le mawhai ai satani e tu au alona ulu na tu ipalai iona pola vana whaia inai ele o tatou
e manu malo peita e mawhai ona o Yesu o lona anganga a awina mai e mawai le mana e malo uma le tu taua e mano mano ua tau tonga pau e manu malo ai lea kaina ne iai se vai vai ia whaatamata nema ia whauai e le oi tatou e manu malo peitai e mawhai ona o Yesu o lona anganga a awina mai e ngawa le mana e malo umai. O le manu malo lau fio e tau manu malo ina ai tangata e wha moe whatuatua matari tonu ia te oe. Whawhitai lo anga lelei tai mai lo mātou o lau lia manuia. O le nei aso. A o si aso fo i wa whapopo i le whaitauina o aso lo mātou ola. Sa mo moe ngā pepe i le po na po ala whai mai. Manatu atu ma talo atu i lau fio e vi ia oe i le ola whapopo. I le aso whapopo. I le tausi mai i aso uma. Whawhitai tele. Ia, a o le nei fo iaso te mai mātou te manatu ai le taulanga e silina e saunia mo mātou lo maliu malo tu manu. Paulaina le lalolangi uma. Oe whatuatua ma taritonu ia te oe. Ia, te talo le nei aso. O ala avasinga o a fuafuanga. Le ia inatu yo au ngalelei e te tai e te whamanino ma whamana malama lo mātou ola i ona vaenga Te talo i au whamanuianga tai o lo mātou atunu o Samoa le malo le kalesia o matai o aini tai o atunu o lo whapea o na tala whaauto i ai o mātou tangata mananofo ai tai o le nei malo tele o lo mātou wola ai. Whananau maula ai a mātou whanau. Eli ia e whamanuia i launa na whai laulalo langi o tangata. E tau ale lalo langi au o umana e whata oto na whaavai mautu. Wa ia whaavai le li o le alofa. O le alofa e lau ta sia ai mea uma. Ia o le tatalo le nei aso. Whamatala loto ia i mātou. Le pese lena mātou pe pese nei. Ia umai ia i mātou. O whea e sa o le pese. Ai sia fo. Le ia e tatalo. Tātou ma oi le nei aso. Mala au lua nganga pa ia o lo mātou whesosoni sili. Whesosoni mai. I so vai o so le a toa i le nei aso ma le taupoina o Samoa whaafonga. Pamatala loto o upu o le ngangana o anga o winga o se tu o seanga. Ia o le latu foi whaafonga mai ia whaonga te tauina ni mata upu te tala noanga o ala. Tasile aunga i o mātou manino i le foi tua ma le whaavai ma mea uma i o mātou tangata. I o mātou atunu o Samoa. Ia, maua i mātou le toa file mu mai a te oe. Se teimi o mua mātou malolo ta o tuifu i moenga i malolo. Tausi oelo mātou ua na tatalo wha mangalo i mātou i mea o mātou se malanga. Ui mangalo mea uma tamai
le toto pa ia o le whapalingina o na olo alofa tunoa ia I matu. Yesu bangalo toto pa ia o ke risolo matu I matwhao. Amen. Sile pese le leo mali ai o le fionga I ale mia o le tatu. Nei e tangi mai lunga non si ufonga. Sile pese e fia ia tonu e tasuile pese manatua ai lana fionga. O le ale fina ngalo le tua I tausanga mua le temi pe amai a foi lona tule mai ale mia o le atu. Ia tasine mea manatua ai. O le toina o pese ne. Tasile pese ta ua e sani e fai mana me fifia. Do le temi o lotu lo tele o le ala. Ia pei e tau whapena se la ngona a mataile tatu ko kalame. Al pese lea. O pese lea se lau o nono. Tasi o nono I le faitaunga artu spesial e whakasa. Se lau nono le masaniana faitau whapea. O mai aso mai. Ai le leo o to tele o tatuna o na whalongo I pese. O mai aso mai ia fina le tawale. Pese foi le e tapena I le tangata. E tapena I e mo meu yo e whamatala mai ai upu o mai aso mai ia finau ia tato e tau le taua le lei upu ia pese ai a fua mai le pese I to tonu o le tusi faitau o le tusi pa ia I le tusi Samuelu mua o le tusi Samuelu mua a olona mtua upu e wha Io le lau tanga faitau tutus pa ia li ato ai le langa na se vaenga o le fui upu le I lungo pese. I nā wha malolosi ia. Io o tau wha tamatane. Io ai. Le lau faitau tutus pa ia. Mana ia e saulo tala le fai atu. Tasi le pese masania o na tō ele fionga li pale mia. I mo meo sauninga faitele. Tu tonu penga lotu ale tatu ainga fas la vai. Ia po te mifo ie o ai mo meo roadshow a po falau I loa. Io e tasi le pese masani tele on faima mea fia ala na fionga I le taitai o le tunu. Na pese. Ale la fai tau tunu. Me a fua mai pese lea. Pia me na ai ia le fatu pese mai fafatu mai loa I to tonu o fionga le tua Samuel mua lona mta upu e wha a o le fai upu e iwa fai mai lona fai tau Felicity iai I nā wha malolosi ia o tau wha tamatane ne I fai I tātou mapolonga ia e peru wha pei o na fai I lātou mapolonga ia te outou ia o tau wha tamatane ma ia o tau tau ma I lato. E vai la e siri maa liona me. O lea tatu te whapea tatu o ni. O lea tatu te waai. O Felicity o le fili. O le nu o le tua. Au inane sa upesi le. O le foi tua o le foi upo o le mta upu atua lea. O le whatu ila loina. E Felicity. O le nu o le tua. Ia pi tau Felicity le tatu te loa le tatu le o me le terminei nei nu fo ia tu tua oi to nei taua e le ni me fo nei ia vai le pese le tatu pe pese nei
o mai a so mai ia fi le upule ia faatamatane o lea la tatou te faitaua o le faamalosi a le nuu o Filistia ina ua faalongo ia taʻitaʻi foʻi o le nuu Filistia ua foʻi mai le nuu ua au mai le ato laau o le atua ua latou ua feʻei ua alalaga ua faalongo atu le nuu o Filistia ua ese le paʻō le upaʻō mai i sa e pelu the Hebrews ua ese ia le paʻō le ua paʻō mai ia ona faapea la mele ua faapea mulimuli ani ua o latou loa ua foʻi mai Isaraelu i le ʻaumaiga o le ato laau o le ona gatete lo laʻia leo o le nuu lea o Filistia tatou loe falaʻia lea leai o le atua o tagata uma o le atua lava mo tagata uma ona pepese lo laʻia leo o Filistia ma alalaga ua gatete ua fefefe aisea o lea ua agaʻi mai le nuu o le atua e fasia Filistia peitaʻi fai mai le foi upu lena u faitauna atuana nei Filistia e inā faamalolosi ia outou faatamatane ne i fai i tatou mapologa ia e peru faapei ona fai i latou mapologa ia te outou ia outou faatamatane ma ia outou tau ma i latou o upu faamalosi o lea e taʻu tatou o fili o Isaraelu ia lana me lau faamatala mai iā tatou e lagona foʻi le leo tagata uma i le atua na faia o e ma le lalolagi atu te pei ona faamanuia le atua i fanau a Abrahamo faamanuia ia Isako faamanuia ia Iakopo faapena foi faamanuia ia Isamaeli ia e fai oe ma asini o le vau e fai oe ma tagata e tupunga ma ia te oe tagata e ona so o le faamanuiaga lava o le faamanuiaga e uina ese latou matafaioi ma faatufugaga e agaʻi ai a o le faamanuia la o le faamanuiaga lea na fai mai le fuaitua o le mataupu atoa le e fā i ona tou fai atu o le tali mai o le atua ma latou ma faamalolosi o le faamalosi au a taʻitaʻi o Filistia ioe o le a le faamalosi au ia o tatou tau le taua faatamatane ona faia ia loto tetele ma finau o upu faalaʻi au ioe i le lau tatou i le mafai le tatou o le atua ia o lona nuu Isaraelu a o ia le chapter lea o lea na te faamatalaina le toʻi lalopopo Isaraelu ia Filistia fuaia mo le tapenaga o le tapenaga le nuu ia atonu o lea ua atu ia Isaraelu o atu ma le ato laau o le atua ma le manatu maualuga o i o le a fai mai ia le valaau o taʻitaʻi o Filistia tatou loto tetele o lea ua mai Isaraelu ma le atua silisili ese i le ai sesi sao maola peitaʻi le tatou tilo lelei ana o le atua foʻi ia o le atua e manino lelei lona nuu manino e lē faapena o le oe au mai le atua mai ioe ai le o iai lo latou loto i le atua ia vaga solo mafaufauga ioe lenā le laʻu tatou ai o le pese na tatou suina o le pese na fatu mai totonu o tusitusiga le ʻautusitala e faamatala ai le toʻi lalopopo ma le matuā toʻi lalopopo lava o le nuu o le atua ia Filistia o mai a soma e ia finau le taua lelei le taua ua tau
Lo tatou atua e au matatou e ona le mana e manu malo. Te au nā mo tatou. Io. Tusa pe fai mai o tatou o tangata Kirisiano. O Samoa o tangata Kirisiano. Ai ale au ale atu tatou. Tatou te le manu. Ai. Ale au ale tu tatou. E fai ina lava tatou. Ina ua na o le tatou lau mutu i le atu. Ai mamau tatou loto ma le fe au fa le atu. Ea. E sa pese. Io. Ta ua fala na la le lafta farongo nei. O feme sa wel pese. O ama fofonga. O feme sa e a fua mai tutonu. Io. O le tangata ua ngatete. Ua fefe. Me monia fefe Filistia. Fefe Filistia ia Israelu. Ina ua whaalongo atu ia le nuu nai Filistia. O lea ua mai malo latu atu. Ia. Ia. No ia yang whalam kako whape. Toso wha mahalosi mele ato la au. Aile o iai le nga hua le whaia ina. Ito ato ila lo popoa. O tia inar to ia le whanau eli. O tama ho feni ma fineso. Tana mani. Ta mo ele si tangata mai le tau ole. Ta ia eli. Eli o le staulanga. Ia eli le oti. Ia ono natari o fineso. Mahari uma ho feni ma fineso. Natula ia tosua ele me forto ina le no for fari ia ma la notit. Fete sawane. Fai mai le tau ele. Sau mai le taua. Ia. Ua mahari liu ho feni ma fineso. Pemele tala o na pa ule tu or to ina. O le upu na whangai ma mawhatu ina na winga te lea tangata. Te lea tangata ingo ia eli. Pa ule tu or to ina ma ngau wailo na ua. Ma mali wai. O le tala whanau noa ua mai le taua u fasia e Filistia. An pesele. Ele se pesele ale na fatu ilunga. O le ni o le atu. Ai na fatu ele fili o Israel. O ai Filistia. Io, ina ua nga tete Filistia, ma fefe, ua whaalongo ua mai, ia le nuu o le atua malolato pita. O i tatu te loa. E le whapea a tatu o le whanau o le atua. Ai pule sa oloto tatu po le me tatu te whaina. Io, e le whapea na o tatu ta o le atua. Ia, e tai pea o le mele tupu ma tatu o tu. Yo, na le pepe se o le whaia o le tala lea ta ule atu. O le whaia o le tala lea, se di fu le mai, in God Almighty, in Jesus' name o te whapea tua ia ma, le suafa o Yesu o te whapea tua i, e whadpui le la ule ma, yo, vai le tau tio nini. Peo ma, yo, na o le taulangi e Israelu le latu whiangai, ai mamao o latu mafofunga balo latu tu. Ta ua tula i ia ele. Ma ua whaate ia to ina ai aua le marili umaila na whanau o tama o feni ma fineso. Le ngata whaila le otio le. Ai maliu ai a foi. Ai whalongo i ai le to o lua o fineso. Ua whaoa le atola aua le tu. Ona whati ngā i leo le futa mai tai ma whanau ai. Ina ua vea le atola au le tu. Pe o le whaitua atoa le nā mta upu lea o te tamwhai ai le iarau no fo en whaitau. Io ai. Ai le ia o na nofo o en whaitau. Ia e le e whaingofia ai e manino tatu malamalama. Mana i o nai mei, nai exercise. Tatu te amatai. Amata mea iai ma tatu tilo iai. Ia ana. Ia. Whai umortala e when mai. Toru se furu afe, fita. I la tūna, maari liu. Toru se furu afe. Toru se furu pe toru se. Toru se furu.
ele oni tama I whanumera I whanumera. Ioe. O le tapenanga le tatu watu, o upo le peselea. A le fta tatu loa. O le pese whawhatu mai tutonu, ioe. Male nga tete o le nuku Filistia, o na awe whawhautuanga lea, ioe. Tu whaitau, matango fi. Felicity ai, I nā whaamalurusi. Ia o tau whaatamatane, ne I whai I tātou mapolonga ia e Peru. Whapei o na whai I lātou, mapolonga ia te utou. Ia o tau whaatamatane, ma ia o tau tau ma I lātou. Upu whaamalusi. Ole upu ole titi e ailu, titi e ailu me ole afu. Ole toa. Ioe. So pe te Felicitia, pe te iutaia, ole ai a fa maua le loto fa malusi. E ana e le atua. Po le atua Felicitia, o le atua tangata uma. Ai ana e le atua le tangata e iaile me o le loto atua toa iso se me meaning o le tapenanga. O le tapenanga o le metu atua iaile loto ma le mafofau. E ana fo I le atua ia le mena. E le sentala. A tatu fa ai fo I le malo seina. Manam la mo mato telo kirsiano ai misa tatu ni Christians. La tu te faitau fa pena seina. O le tunu ele te tonu I le atua. Ioe. Hindus. Oi uma. Na mafa sofo I mase tasi fo ia wo. Pe auto ina ma taranoa e taua fo. Ioe. Ole atua. Maona suafa I tele. God with many names. Se tau tatu vavai, o te le whai atua se tatu le ine te ipe se a unga tuspa ia ele ai ele mamao ma ure mea na. Ana tatu tala noa a whatasi iai. Tatu te tilo iai, ma tatu loa I le tala le. Samuel mua alon ta upue wha. Ioi, o lo wha manatu mai iai. Ia, le fefefe. Namatua e fefefe a Filistia. Ai ina ua tapena ma le mautino. Ioi. O le o mai o Israel. Ua o mai manu latu o tua. O le o winga la I tanga le titiro iei. O le la te tonu la I Filistia. O le atua o Israel. E le isese na te ioi. Whasang tunuina. Ai o le melen. Ua fasia ai Israel. Ioi. Ona o le whaonga se Israel o tūlanga ia. Ai leo iai o lato roto I mea o lo nau. A te usura le pesele. O mai a so mai ia fina finau. Le tawa lele I le tawa ua tau. Ioi. A te usura le tato pesele na samo. Tau lolo la ia. Ioi. E leo se pese fatu mai lunga o le tūlanga. I lunga o le tatunuina e Israel o le atua ua tau. A o le wha moe moe ma le wha lango o le nuu o Filistia. Ia, ilo latu manatu e malosi le atua o Israel. Ta whewhe o mai nei Israelu o lo palaina I tatu. Ai o mawhauwhaungana. Na tuuava no ai le atua I le fili o Israel. Ia, a o ni whale a onga ko mo Israel lava latu. Ia. E le whape tau ma manu malo. Na o aila ia le a miose ma latu leo sita ia le atua o lo manu malo ai. Ia. Ia lea. E tue whafonga la sa mua au tu usu le pesele na I lola ia lea. O le au ngania ta I Filistia. Ia o tau loto te tele. Ia tau le taua, ia whaatamatani o na whai. Tau aisea, ua ngā tete le nu o Filistia, ua latu loa ua mai Israelu ma lo latu atua. I le aise isi e whaasanga tau i ai.
ia au tilo la uia fon tau sisi de ngoi e ona ele atua le manatu le o le mafaufaunga lea o lea ta fefe ia Israelu le o mai malo latou atu i le ai se isi faasagatau ia tilo le ia ona ia tele le tatou polokalame ma tatou taunaga o lenei afiafi sa mo ia ma tatou tele foʻi ni tatou mataupu o le a tatou tanoina i lenei aso o mai aso mai ia finafinau le taua lele le taua ua tau lo tatou alii e au mai tatou e ona le mana e malo'u mai e le o tatou e manu malo peitai e wai mea i o le wheringa tuai lenei le tala lenu whaitau atua a o le pese ioe e au mea i le tala whaawhianga inga fo o le manu malo o Yesu i lunga o le satau e tau manu malo i nai o e ma o le manu malo o le atua li utino tangata i lunga o le satau e tau manu malo i nai tatu ia lena ia mena lei ona manu malo me fai e le tatu malo o lo tula menei so se mea ioe aisea leanga e o le latu baai e ala na pi e ala na tau fai tau tata i momio o pese-pesenga ioe tau tata i momio lotu o taia o tau tata i angapongi tau aisea langa fai la te lopa ulan me malolosia ele i whapena la leo mai Israel le mai Israel una le mai e whaatata mai le atola au ioe ai le o iai lo latu loto mena na fasia e Filistia o ni le tuar tatu ta uta no ina fo i ole ni aso a ole i amtainya la upor kalame le la u tamfi amata tu mo meo o tatu fasalonga fa business ia langa o tele o por kalame a una se ela utala noa ma o me se fulin tatu malu ia e ngalo ia tia ole le te fa manatu mai ole aso tona i nei o le tatu container talo i tonu i New Zealand tonu au kilani i New Zealand so vai atu le note le na la fonei mai ia ole na e toi whaia le whatawina o le tatou taro i le aso tō nai nei le la sau taiau ia utou o atu Australia nei toi whaia le whatawina o le tatou taro o le container taro i le aso tō nai nei i le fitu a mo i le aso tō nai no wingo taiau le aso tō nai i le fitu le taiau o le tatou tuatusi o le 5 Tidal Road, Mangere East. O le tau o le talo le mai o le 2 kilo, 5 tala. O le tolu tanga tai 2 kilo. O le 2 tanga tai 2 kilo. E 5 tala. A tolu tanga tai 2 kilo. E 7 tala. O le 5 tanga i le 2 kilo
e se lau lua sefutala ia o tau masani le tau masani api o na fa'asiusili momoatu fa'amole afifio mai susu mai e tele isi fale ainga o mea tau mafa Samoa ai fa'asilisili ai le maua o le talo fa'alifa no winga o lo iai fale ainga iai mo vendas na o ai ai dasole dastona aso fareile a matou tae I don't know what's for o isa was for sorry this is it nei la son ni matu o ira solo ni matu la so fareile la a New Zealand tae a la stona ila fa uman fa le tu container le fa mole a fifio mai su mai ia e tele isi fale ainga o mea tau mafa Samoa ai fa'asilisili ale mau o le taro fa'alifa no winga o le kankalo ale mau e kongo i mai fela loku e taste mo mo le talo no o mau taro fa'alifu i luma i vendors nga ia mfata wela tang talo wa le o te tau faitau atu fesi mau luma mai o le me fatu ai fale ainga vendors ai pe fesi mau tu o le me la mai tang talo no winga lai hook up player for the container ia po le reefer wa tauna containers ia le mai coolers for cooling containers e fa ave ia talo yo molo awalo tu mo te pena ina o tu tau maftanga ma me fa pena tu fonga tau mafa ia e au pe ona fa maruluina ia le talo i tonu o le kula mena pi faisima o tu o container o luma la lea fa pe babe atu o fitu lela a babe amata ile na fa tau le talo le sona ta aures fareile a o le stona i auto ia ona siho iai o le ele o se me benefit se tangata se to tasi o le fa moi maua lunga Samoa mele o tatu fai fa to anga ioe ia mali tatu malo wa umana ave ia tupela o fai fa to anga uman fa tau le malo la tu talo ta pena le malo container valu talo ia le ala ber fengan fai le talo pe fa vila au o le al fai ai daisi matu pepa ia manino ala foi e mawinga luenga ai stangata ile fenga na foi ile fenga o fia fenga nenia ona tu mai lone malo po ai se fai pisinisi pa wara me fai pisinisi o le watu au mai yo a umala fai le katcha le tangata ia ai tu fa for the rest of the money ile malo tota tu te fai ala me Samoa o ane lango me tu tino ma me patino le tatu malo o foi ne ese mana tu sisi sele ai me fai tele yo foi atato heita pipi vai tu le loto tinga nisi me o ane fa la loto tinga na ai pake ka ya le mai le fa ka kalo fiki ele yo na nge fa tau talo tato tu o inai lo ai heita pipi ma male loto ma mafaufa mo ia le tala le fai ai o fi ai kalo ai musu alu e fatau talo no leita il malo ele se me le da tu nga na fofong yo sili al talinga mo me van fa fai ai fatau so talo ta sila utanga talo luas futala ayo fia lela ko fatau lela ko tu le tau o le tau be mai afa pe lua o kankalo kai 2 kilo lua kankalo 2 kilo e 5 sfutala tolu tanga tai 2 kilo e fitu se fulu ia matanga e 5 ia a 5 kilo e se lau 2 sfuta tau fi tu so le 5 kilo le a le tau o tanga talo le matufa tau ni se lau mono tupu so se lau mono tupu US ia kal fiki langa lelo ko sauska ku kar sa mo ki le lopo le ia le na sa mana ia fa pena fu sia wo kanata
kana ta lofa au e tipo pole ile ia masisi pasia oi masisi tango ia oi io nei ti rotu la fono o tu New Zealand la e fa tau sau talo io tau sau talo ia so soangi di tatu malo tu lo tau da malam mai le malo wita le malo ala fa tau sau talo dia ia masisi nga kilo kia oi io ai alote foi oi sisi nai si oi ke pole le lo kia oi sisi io o ai se le mafofau o nai fa ngasengasia oi le sisi na te tamofia oi ai mari o ile tatu container talo o lona tua tusile sa mo fa fon o tatu tua tusile la tu atua o le suane ile fele tua tusi ile lima tolu Tidal Road Mencry East io na lima sutolu Tidal 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 Road i Mencry East po mangele sa o to umana tu te malama uma ile mele o te tamfai fa mtatala ia o lango ele ni nia se fatutua o le tua sa moa le fatutu ele ai o mea le malo o talo container ale malo o uma na tutongi le malo ia nai fai fatuanga uma io le mai fa pe mai nina se lau var sumale i var talo i ala to San Francisco i se wo se lawa that's 200 there 120 that lousy 120 for 2 kilos 5 bags ia no kwa kele ko ki alua kan kalo al fai mai o ka se mana i orita mana i tan oni ngalo ya to Samoa i au ki langi mani sila ato o ane tae o i nai le Twislepe Tidal Road i Mencry East o e whatau si tu o tu e te milia e whakau ro a whaping whakau mua lau kan kalo o e whakau masang whakau a whawhong mai fo i si uso no nei o wahinga i tonu au ki langi ka malusiani malusiani whatau ni o tau tangtalo ina le 5 futa 2 futa la le tau le 5 futa o ilai 5 futa 7 futa marcia lau 2 futa 5 tangatalo ta 2 kilo e se lau 5 futa e se lau 2 futa ia lena leo a me no winga pe ta ele fa mole o tou io ana se me fa pe ta se la ta la le pase se ta tela tu di fa tu io ko ngia se la ka la ko nga fa ka u ngia ka lu ko le mem kai pe ana fa pe ta i lima suta la ta ul pase io e fa mole o ai ta lo fa uso Elvis tu vasa ya malo chole iwa no for my for ima fai mele nga poso ta tu fai to tele atuar ko urua le ngo fom fai me fu ka ko io na langona o pe o sa u fa la do mo atu na mo ni yaso ya tanga la to tua wa samo to tua na ma u malaba o lo no foi to tonu o New Zealand ya awata ta to America awar fa polina e leo to e mamawa fa I loa tu fo pe ao o temi o le ao o American China i nei ya tato e le mfana le longo mai tatu nei ya ma fa loa tu ya tatu i America ya le temi e o mai tatu container i nei left to afa mo tu me ale malo man tu e mo ia na tam fa ya tu ka container mo mo temi mo ya e pe ya me na lu ma lape ai io tu langa fa pena le ala utu la mai tatu malo fo le fa to a fitu balu masina lo amatan fa ngayo lo amatan na mai fa fo ia le export tele tatu watunu ia wala vai ole man nei on po kala melen malo len tatu va ai umatua lua taina ste telea o le market na le illo ale talo la ulungole o isi fatau talo sam ili ako se kulan makeki ako fo yain
uma lelei baila le faafea na operation mele matu la ia te mataulia le fape uma watu minista ma nisi e iefu tanga due e valua talo ma wai ngā ngana tangata e mau ai talo e mau ai ngā nisi le au valu talo io o le au fu e kanga o le au ia po ala vangi me fai o le au fu kalo io Iwa feo kalo ia umanga vavalu ona tule ia io se vai la au le fufu wai ina ia umi o le lei mai tono le fulisa ia o le fasilanga mumua le na sa mo molo tu silfia ia i le taua tele o le vaenga lea mo o tatu fasalanga fa pisnisi o le vaenga lea o le taua o le Monday Pinko le Monday Pinko lea e tu te baba ima ia samo o le kalesia ia e matua u le to me nefo tua iso ma mau atu o me ma te le olo atu tos futa lale pai in tos futa lale pai in lua 6 ounce se fulu tala extra pack ia for 250 no wingo la ko pe auti o fai longa la o la tutalonga e lua se lau lima se fulu fai longa talonga uma ai ai la tu special le la tu fai longa na por put tap came e tasile afe lima iva io mo le silfia i tatu uma lava inai i Tacoma Washington o lo fatino inai le pinko le na ale kalesia ale efakasa malua efakasa i Seattle Washington ia o le latu talonga na e faia i le tuatusi ua o le Trinity Community Chema o le Chema o le Chema faiai ia o le na o lo io tu ba ia tu po le ali mea le address ia wa eu le lo atu le mea ni i tele mo o ina o lo iai o le community Trinity Community Chema o le Chema fatalo ia fapio tu langa le lo atu e o mata ia le mea o le tuatusi o ina fatino inai ia le fa moe the best snack bar in town ia o ele ngata no tuta alu le pinko le fo ia le meta mafa io e te malo mai le pinko ua lava fo le ta mafa ia ele ngata fo le pinko fa pio tau su se karisia te lotuai ta tau Seattle Washington ia ele lotu o te ia te fa pio na te lotu ele fa mo ele na fa pio na lo sa fa ia le fale te on forsa ia bala au ia i le vanga le ale Monday night pinko le ale malua e fakasa Seattle le me o ngā lue ai ia le sunga le fai fe au Panama po wono ia matfatua ia he rema tia po wono la ua le na o ngā lue i lea ia e talonga ia tu mana tuane fa mole ia o le isi vanga lea o le tatou o le tatou afoi ia o le tausala night ale vaenga ale fast ainga i Las Vegas come and support the tausala night le ainga fast la fatinoina lea tausu atu le tatu ia ole na le afia le aso faraile le aso faraile nei ia le na ole tausala night
Las Vegas Ainga Fast, hosted by Las Vegas Fast Matafale i Las Vegas, Nevada. O le latu entry fee po le ticket, tau le ticket, ia e lua se furu tā la, o le aso e whai ai, o le aso wharaile nei, the 24th of this month, io e, aso ari nei, aso lulu, stoftu tasi aso wharaile nei, o le whātau nei, o le taimi e amatai amate leono tōs furu PM e tala iei whai tutoa ia o na whaamutale i se fulu le afiafi lava. O le location ia po le tuatusi whawhamai o le 555 McLear Drive, Las Vegas, Nevada, Maluiva, tasi, lua tasi. Te le le pakanga, whata milo i o ea wanoa au tafa o le whale o luma o tua, te le pakanga. Contact information, whamole whawsota iane NLH la ulu, fitu o lua, tolu lima wha, lua o tasi lua, ia pe whawsota iane ia lili sianini, fitu o lua, fitu tasi tolu, wha tasi ono tolu, ia pe whawsota ia e fōre tamaitai o tinei upu sili, ile valu o tasi, lima fitu wha, fitu o fitu fitu, e whawhamanu mela tinei upu, valu o tasi, lima fitu wha, fitu ono, fitu fitu, wha ili malie, le leili mea ai, le tau maftanga, au mai lo ainga, au mai a wo. Bring your family and friends. Lava lava mama, sale o na, vatu le panga tangata, au te wha moi o su e sau panga. Ioe, mena tu pode vevesio nei mea o le latu tangata su e mea mama i o, latu tangata. A le ai sau to lua, ia, ave sa o tenge. A fai o iei lo to lua, alu ma ave lo to lua. Ai au te aro to tasina o te fia tama i o, e te fia tenge i o, ioe. Alu ma ave le paanga. Oe. Wosi ai ma siva vave ia al meta ua. Ia ave sa so swani. I le wha moe o le Las Vegas Ainga Fast. Ia lo o pena o nisi o tato whaalinga mo le ia o lea. O le sisi ngā fua, io e pio nau tau sila sila ni iai tasile ngā fua, nei e tolu iai fua iai mātou nei California. Nau e sila sila e lunga o le tātou, mena o tau wawai e flyers na o lo abatu na, o le vanga o tau o le Inland Empire, Samoan Flag Day 2026. Patinoina i le vanga e taua o le wheiloa i le paia o Samoa Inc. O le aso se fumatwha o Iuni, e whangata mai i le aso luas fulu o Iuni lapa. O lono winga e ono aso. O le whamoe vai aso atoa. O le nonwhanga e whaatau winai o le Pacific Community Center. Balu tasi wha Alpine Street, Upland, California. California, iwa tasi fitu valuono. A week-long Polynesian cultural celebration. Ioe, ia o le nā ua tō whawhom. Iai, o vaenga umai e maua i tutonu e a fia le ono vai aso, i le ono aso, cultural games, live entertainment and performances, arts and crafts, food and merchandise, vendors, family-friendly activities, community and cultural unity. O le tūlanga o le tenye, tauwanga tenye la le leipo le pageant o le alevanga o le Inland Empire Samoan Flag Day. Beauty, culture, strength, purpose. This pageant honors the spirit of the Samoan woman, rooted in tradition, crowned with resilience and guided by faith. Our queens are more than titles. They are leaders, cultural ambassadors, and role models for the next generation.
Wednesday, o le salulu, Eunice Fumarfitu, lua o luono, ia o le tuatusi e whaiai o le waru tasi wha Alpine Street, Upland, California, iwa tasi fitu waluono. O le tupe whaau whale po le registration fee, categories, ia ma fees uma. O le Miss Rising Queen, i le age group o le 13 to 15, ia longo winga le minors, la wanga ia laiti, o minors, e se lauri ma se furu e whaau duai. Ia le lilo Miss lea, se lauri ma se futa la. O le Miss Young Queen, o le age group o le se fulu ono i le se fulu marevanu, ia e toru se lauta la. O le Legacy Queen, 5 se fulu plus, ia e lua se lauta la. Ia whautangia mai, deadline for registration fee, April 30th. Ia e whangata i le aso toru se fulu o le masina neo Aprila. Ono spots are limited. For more information, contact Fou Tupu 512 Toru Tasi Tolu Fitu Toru Varutasi. Fou Tupu 512 Toru Tasi Tolu Fitu Toru Varutasi. Ia pe sota ia ne fo ile vao polo fa moe ile iva o iva fitu valu iva lua tolu 5 o. Le fa fonga mai ale vao polo fa moe iva o iva fitu valu iva lua tolu 5 o pe uma tu langa fa moe ia le sofale ole email te email ia ia pe a fia fa urus ia setene ole fa ka taalona ile ole nga ole nu taalona fa ka TAALONU @yahoo.com o ina ia efesota ia ia pe a fia tusi ia fa ulu ia seta mai tai ole tau vangale ole vaingo vendors po vaingo fainga ia e mata mai la velu yaso asus fumat fa te ia fangata ile asus luas fulu o uni Pacific Community Center baru tasi fa Alpine Street Upland California iwa tasi fitu baru o no fuanga ole afatino nai ole vainga o ne aivela hot food tasi le afe tala yo le fi fa uai ia po meu o bake food o le 5 selau tala ia po me tau 5 merchandises ia na wana le au mai fitu selau tala ia fe tala le me aivela o bake food ia 5 selau merchandise 700 Yafe 5 selau ma le fitu selau tasi le afe ma le 5 selau ma le fitu selau o fina tolu o vaanga i se na pe ona o ta watua deposit le tolu selau for all vendors first come first serve spots are limited ia ole na le fautangia mai fa mole all types of vendors welcome food trucks welcome ia fu sa food truck mai mo pe pe lengi ia la como King Flight mai langa yo cut off date April 30th no deadline for fee paperwork o le asortasi o me o le sell po la tu foi sell pe Venmo o le sell deposit fee tu fa foi le pa ia I'm sorry. Sell langa i le feiloai le pa ia o Samoa. O le telefoni fa lua fa fitu tasiva fa sifu. For more information, please contact Tau Ili Tanielu Josefa i le fitu ono lua lima fa fitu ono lima ia po o Victoria Josefa i le iwa o iwa lua o fa balu ono fa o ila ua na fa sota i ai meta vendors po ia po meta fa inga o le
tulanga o Kirkiti. O Kirkiti e amata mai fu ila susuma fa se o ila sulu sifulu o Iuni. Lo o failo mai I o le tupe le stala e afe le stala ile au alii ai valu se lau le stala ile au o tamaitai mo lo tu silafia. O whaailonga, first prize for men, 5 afe maleipu, 5,000 and a trophy. Tulanga lua o tupaolii tolu afe. O le au o tamaitai, o le manu malo, first place, e whaafe maleipu, 4,000 and a trophy. Tulanga lua e tolu afe. Au na tamaitai. All remaining teams ele pa ia le sili ma le lona lua o la tolana e award ia la to ile lua afe a faia la se fulu lua au le io no winga na le mo ma le lua e mau le 5 afe ma le 5 afe but the rest o le tai lua afe ia oka ma nei fu ia failonga ia ila tu uma o le am fai on participate I le fa moe deadline to register April 30th, 2026 for Fonle Mai. All participants are responsible for their own travel expenses. Manaya faringa le. All participants are responsible for their own travel expenses. Ya awani to complain mulmuli seisi. Self deposit fee to Feiluai le pa ia o Samo Inc. 442-247-1940. Fa lua fa fitu tasiva fa o numero na sero ma yeli deposit fa mole. For more information, please contact Enekosi mo leli fui iva limatasi lima tolu tasi tolu fitu o nono. Ia pefso ta iane ia kome fata fa moe ile iva limatasi fa valuiva lua iva fitu iva. Ia manatu o le tatu wanga muli o tatu whaalinga. Ia, o le Pacifica Immigration Law Group, whalinga le mo tatu, ai maise na tatu mai ile malo tuto tasi. Ile mana o mia se vangana tesi o tatu mai tutuila manu ai fia faise apply le siseni ia nala tangata na yo e a tatu la vai whaanganga mo tatu mai le malo tuto tasi se tu matamuri tu le matu le nisi arangona mala au i le Pacifica Immigration Law Group LLP ia o se company ani yalo Samoa mala wane i le telefoni ono lima o valu no lua o fafatasi ia pe te vala wane i le telefoni o le ofisa o le 555 fafatasi iva fa selau po le iva fa o e po le fax number 555 fafatasi iva fa o tasi a ele manat fo telefoni te mana te email ai o le R Robert or Rodney R for Rodney R tuisavalalo@pacificalaw.com mo tatu uma li fatinuina pepa po tatu fo uma na fai ai maua te fa so tai ia numero ia pe on fai atu o le cell phone por telefon fe aviai ono lima o valu ono lua o fa fatasi ia po le telefone le ofisa 555 fa fatasi iva fa selau o le iva fa o Pacifica Immigration Law Group ia pe te anga ia ele tuatusi iva lua tolu Van Ness Avenue Suite 100 Fresno, California 93721. Ia o nisi na o tatu fasalunga ioi more silafia le tatu atnu. Ia nei vaenga ia o tatu vaenga fa bisinisi ia mo le lau silafia. Ia o na sa mo nisi na o tatu fasalunga fa bisinisi mo tu silafia ia ma ia ia ilatu
o lo io ai la male mele na mai la funi mai ele ngeli tu lunga tatu fly ale ale fia day fundraiser ale ekalesia ale tai au fou e whakasa church 25 o tasi Palo Verde Avenue, Long Beach, California, iwa o valu tasi lima. Ia ole hosted fia day fundraiser hosted by Pastor Tim Laufili with wife Nerissa and the Taiao Fo Congregational. Ia o mai come out and support our 50th day fundraiser. Ia le na le ua whailo atu o le Taiao Fo. Come join and show your love and support to our church and families. Ya lena ole mai ole aso April 25th at 1:00 afternoon. Tasi le auli. Big raffle ia ola ye fa pe uman fa toso pepa ali fa toso pepa. Nga I fa tau le fa to o tu atusi lena o tu inatu. O mai ili tu atusi. Lua lima o tasi. 2501 Palo Verde Avenue, Long Beach, California 90815. Lua lima o tasi Palo Verde Avenue, Long Beach, California. Iwa o valu tasi lima. O ina o le afatino ina fa mo sia fo ikalesia. Ile aso to na I nei. Nenya me faia tatou I California, tatou I LA. Ia o ane I le leile tau maftanga. Ele ai se cover church. Ai te ala tulala pale mea io ia mafatau sa pepa. Ia mai tau mafa le leia ina. Ia tatou filua ele ina e fa mo ile aso to nai. Ma one ngalo le tatou insure. Le natu te sisila mai lunga le life insurance. Na e lalo le pena na uma. E te faitau te apeo natu sa ili ia fesota iane ia le ligi o fati lua. Ma le faritua ia ratami fati lua ia ile iwa fitu tasi toru o toru fa fitu toru lua iwa fitu tasi toru o toru fa fitu toru lua ia male o foi ngalo ia te utou le tautua male au nanga ale Fiji Airways lau paanga ia mese fu ekalesia le o tele ina la tu whangaina discounts ale Fiji Airways ia ona o soso ni mai ia ale alo le tu o lo ngalue I tu tonu ia o ia o sitasi o regional general manager o le Fiji Airways o lo station ia mau tu tonu au sitaria au lo apa mai dana tautua iso se vaenga o le lalolangi o lo au mawai o tatou tangata. Mese tatou e kalesia metotisi. Kalesia e se ia latu te whangaina le service a le Fiji Airways. Io e wala awane ia I le li o Chan tui fasisina. Le afionga ia tui fasisina Chan Nico ia mo le whailo inatu ia o ni pasisi pa o lo iai ia ma le tau le pasisi ia o le au whainga o atu mfai o pieces mfai on fatanga ile pasese ma le pasese wa ese uma pasese te tongia e fua ia ia ulaki e te anu oi e na lein fa so ta iane ia tui fasisina Chaniko ia mo le vaenga le tautua ma au nanga ale Fiji Airways ia o te manatu o ai na tatu fa salonga fa business ia mo loto sila fia ma loto loa me o lo anga iai le statu malo le so io ai fesi fe rolo tatu mta u fia tanuina ile to na male laina sa mo le tu langa o le to fo io le ia pore to fai le tu le telenga le tu ya la vea ya lio la vea au ava fa
fatau malama au afa o lona sofa atua na li o fatau malama tatolo malu to fo ai le la fatau a maua mai ia le e to fo I mai ainga he returned with conditions ia ainga o lona to fo ia se mea fo I wa esele to inga mea ele ioe tele roa tele o malama tele po le foi tua conditions ia paule mele ua failo mai o le toe fo ia I o le li sat ia le li asiasi ele o lusi se vaenga o langa rank na iai o lo tu mau pea langa rank na iai o le li asiasi senior o le senior inspector o le foi o le official leo ia le foi la o tu le fa lunga pe o fa lunga fo be tu ia o le banga o le cyber crime unit pe o na le o fa te ia la bala fa lunga na o ele ya fia oi o fa te ia o o to fo ai mai ai io e sau ai maona ai ainga afasi e a foi se ana ai ainga o ama fu anga o ai ainga isa why are those conditions o fa popo I to fo so pe le winga na tala ele fa pe o fa yatu o ia tia ule ato toa marsa o mea tatou te tiro iai tatu te vava ia I winga o tua inga langona ia langa e pe ai mai fole le ngata o le toifo with the strings attached iai mea o lo tau atu ai iai manoa o lo noa atu ai tu ioe pe le fa moe pe le anga fa moe a uo tatou loa iai inga o le toi fo I o le li o a fa longo mai foi la le to fai ali e o nga ioe o le metau ia o le lo manei le matano ai ina o va ai tu la tu langa le o manatu ai la fa si tu ngalu fo ia ioe la fa si tu ngalu fo ia ai sia le ngai tatu te ava I nei mea ioe a mai leva no te fo ia paule mea o le vaenga lona lua o lana ioe ele ngata ele se vaenga o fa le tonu o lana ranking na se ia ai o mautu le au mainga o le fa ai unga ale fa masinonga le na umatu nei o le malusi anga o le fa masinonga na nga makua so sofa o mai nisi mea I le tribunal ina ua o le whamasinonga tā ua lea lea tunu e le o le Supreme Court e le o le Court of Appeal a o le whamasinonga o lea fo le tau whaai tu malo e oi ia o lea tau o le District Court pe o le whamasinonga maulalo a lea so e ma Supreme Court so e lo ma le toiloilo ia ai pole lava pe sa whamasinonga maulalo ai onga ia mena tua I ai lea ua lo loma ia leo mai ulisi vaenga le whamatara mai la oe ave le lato apio ia oe apili leo ua vai atu wangina mai nisi o la leo New Zealand ia oe leo ua vai atu o yentu sa singa ua ngai ai le li o le taitai o le tua ngai ia le winga lana o la utala ina ua whanongolongo tu nei o mai le tala o le toe fo I o le fionga le li leo o le malo ai a batu ai ma conditions a fesili o le condition mo mua po o le ai inga mo mua le na ave ai ia o le me mo mua na o ai na te a foi le upo no fo va ia probation o le condition mo mua na
e pe fa le mana ia le upu o le afu e pe se si upu sa mo tatu fa sa mo ine le propese ia ka kuo ia nga ka kuo ia nga ka kuo ile no fu vai ai o Terry Lope fa fena fa matala la tele le me no fu vai a o ngā ruenga ale malo o ngā ruenga ele mo mia i se tangata e pispisia ona reko tilo fa pena foi New Zealand pena i nei fa pena me uma ai o ina tatu tilo ai le leanga o whainga na tau mawhai ia ele koti po le ia whaitua o soifua ni tangata leanga wa avea le tribunal leama le afia le i tangi na whai wa peu fōringa wa ele ai le a foi ia le whaitua mama o le tangata wa aisia ona o faunga maloto ele na langa o memoria na tupu so li o fatau malama used to have a clean record a waile mawhaina avea oe ma leo le atunu pe a pisipisia ia lo suafa i mea ia tailo i tatu atunu ai o te tatonu i rango tasia male lalangi ato especially ia ngā ruenga le malo mai se lava ia le police department io tasi le na mea ana whapela o uli fai toi fo i leo fai ana whapela nila o uli tate mafoforo loto this is very unfair io o lea ia lela o umare whamasinonga ma ua au mai le vaenga tustusia le tamaitai whamasino ua fōringa mai ai le ai ma se mese se o ana whaiunga na whai o le umi na tatu whaitau ma tatu matamata i ai ua tatu lo ai le ai la sa oa whaiunga tamaitai whamasino le na whai peita o lea ua whalenga ina ma ua ia e tusa lava pe a mai le whaiunga ale whamasinonga ua mama li o whatamala a ua whaamatanga ina e meo mea whau io e i le background ngā lue o lea tamari o la tu ua ta ua lon swafa io e ua hangina ua hangina lona suafa i mea whaavale-valea whapea ua pe toi a mai ale tali le whamsinonga waka ua lengo so se mea ki o so kwai li o whataumalama remember to te lea kaku ele manulama who li o whataumalama who is he Wai ona matua. O fesa uai. Ele ai a masisi o tātou. Nobody eager to know. A ua i loa nei ma fo i le mea o le lausi la fia tangata. Ono le mea lea. A fesili. Se mea le leile io. O ina e ana whapela o a olio. O te wha anoa noa lava. Io. E ui lava la ono le ua mai le afo. Le whai unga whamasino. Ua mamali. Ai o aisi tangata with 30 minds. E mumusu latu te le tali e ina le melea. Io. Le alafa e alu alari e te fo i tonu le. Ai no whanongo longo la le interview na mai news. No whanongo longo, alu e whanongo longo news a le li o tipi o tanga mai. Nga whanongo longo le tone o le acting commissioner of police. Listen to the tone. O e whanongo longo news o le so. Moa wai. Tasi ala o whanongo. E se la whanongo. Eo.
ese la whanongonongo. O te le whai atu. But, o le ligi o sunga i le komisina, po le acting commissioner, o le oifo le suafa. Le a tau le sa Samuelu a whamasanga. Na interview mai le kalame na nei. Ila ua whaalongo na oa, a ua whaita wina i fua oe, le le aro walu te whaalongo o na e loela ia leo tala leo te whaitua. Ila u whaalongo longo atu i ai. He still have something. Ele lope whetau i ele upu disagree. La lava tu inga upu foi le pe tau ese ala na tala noa. O langa tone pe kau ia ngai upu pe ke whanau pe kau sarcastic ile a foi. But ioe, le na. Mo mana tua foi. Ese atou rangona whaatangata whalongolongo mai. Ese foi o whalongona o tangata o lea whai atua tatu por kalame. So be with me sometimes. If you don't agree with me with some areas, then keep it to yourself. Ioe. Aole tau ane na ole. Pe ole winga te whanonoa i le tona na leila. Pe fōringa mai leanga o ia pe ole li sa reside i lea foi. I le sa sau wha i le panel. O ia le si tangata le na sau wha i le panel. Lea na latu o mai ai ua guilty. I le sunga le li leo leo. I le sunga le li malu le malu. Le tangata o lo sa whai mai nei o le acting commissioner. O ia le si tangata pina whaururu i le panel. Lea na latu whai le whai unga. Io e whatasi ma le rio au apa au Filipo. Au apa au. E atau o le sa Samuelu la ua na i tonu o le whainga o le decision making. So lau whanongonongo whai le tona na lila. E tau ia singa i leo na ngā i lau whanongonongo. Ioe. But at the end of the day, ioe, ia le nā na ua maua le tali. Na ua maua le tali, o le tali, o le tali le whamasinonga. O le nā le whai unga. Ma o le nā lana tali fwena na o mena lila. Talu wai ona o le whai unga, al whamasinonga whaari tūmalo. Lea ua mafua. E whanongonongo le whainga o le talana, ma le tōna ti liva le mena. Ioe. Ele o ato toa i la whalongo. Ele o ato toa i la whalongo ia le vaenga. I tailo ia te oi, ai lelo o le whalongo i, o na whai ale o lau decision making i le tawa. Anyways, ua toi foi le li o patau malama. Ia ilo na wala awina, o le alava le whai tawa Samoa, i la tau e te i le malo, o la tau e ita i le malo, o la tau e ita i le a foi. I le whai unga le whamasinonga. O la tau foi e whai, wa a eita il malo, e te ita il palemia, e te ita il kapeneta, e te ita il malo. Ioe. Lang foi o le aunga a toa lava nārmea, e te ita, a whapeo o le fili le fast. Te ita umala i mea umai. E te ita i te waita i whamasino, e te ita i lana whai unga. Ioe. A le tala tatu tautua ma le tatu porkalame. Ioe. Whaamaui tō tama. Whaamaui. Whaamaui le tō tama i yeah. Thank you, Tupu. Ole tala le e te whai atu. Whaamaui le tō tama. Ioe. A eita e whai ngā malo. It's not worth it. E ti ngā fua i lo loto. Ioe. E ti ngā fua i lo loto. E te mwhi wha mamala ua venga.
Mamala o venga sau. If you cannot beat the system, join the system. Join them or join it. Ua te whaalwalwo la ngona e te tinga ma e tingai. Lisa me mawai. Afo i e malo ale malo. E manu malo ale malo. E te fiu e te fe onosi. Tau te fiu tau te fe onosi. O malo ai o malo. So se malo e tula mai e pule le malo tula mai. Iana whainga whaavai. E pule le malo tula mai. Pe a foi lengo amend pe sutu la fono pe le ai. E pule le malo tula mai. Ai aua le whaalwalwo le ti ngā malea. Rato te mama i ai. O le whautua ngā siri le mane manai. O tau ia lango o ele to ina. E ele tara malien o ma ia tia u de so. O le tangata. Na tau vevesi e luma o le fale whamasinoi manukau tau kilangi. Ai o le tangata o le wo le leia le tatou o la wo le wo le leia tatou le masani na whaaleanga ina u lunga o ana pōkalame. Na maua na nafi. Maua e se tangata i luma o le whale whamasino i manukau. Walu atu e teu atu wha homeless. O na lava o lana pūlou la tulun toto. E la tura. O le tu luma ia lea foi fai pisinisi. Mana loia. To lua loia pe to toro. Ua la tura tangata lea masalo pe fa au tafa mailana nofo. E pi i lima. Malana telefoni e loa tu e tangata le camera. La record maila to wia. Ona watu lera le fai pisinisi le. E leo i loa tangata lea. O kanata. E na tere uloa. E la tera tatu. O la e momo maile me o le moli o le camera. La record maila la tu kanoa. Na bevesi e lo le ina. Ona ala auro la ia leo security ma leo. Ai tamo e tangata lea. Ai tia ili toto. Kusisira ka kusamo e. Tamo e lo tangata lea. Ai tia ili toto. Ona o e lola ia leo fai pisinisi. Ma o le tala mautu na mai na pasiane le tangata fai pisinisi lea. Ona o mai lole ni tatu vitio. O le na le maua lolo o vala au leo ma vala au ia security o fale whamasino i nai manukau. A walu a tole homeless lea. A tia ilon toto o na latu whaatangata i tuongon mele. Ona mimilo e lola i o fai pisinisi lea ma latu o latu a foi. Ma loia, to lua, loia snata mai. A o loia e lini loia paling o loia Samoa. O loia Samoa ia na fsusuani e vao le kaukiki nganga le upu na whapele ele i pa iai a ua tau ua ti ngā le whai pisinisi. Ona whaturele o loia le ai sinapua o whaia o le te awhia tūrafona. O ane lo le o le ofisa o te le lopo rata unga ofisa i tono New Zealand. Ofisa fo i e tau. Ai mawaina. O le tangata e ola i benefiti o tangata mamai. Sickness benefits. O le tau whapalangina na my sickness benefits office. E ola i tangata lea. Lenta moe. Ai tia ilon toto. Ia te matea mai a upo tangata. A o mea matu ia mea maalie mena. O te taritoni. Lero pe au mai whalau tere mai nei e le tautai ai nane. Ia e pūkala me tautai ai.
ia ona ele foi tatu e mali e foi le mali au tatu va aila tatu I winga o tangata style for homeless ia po le mea ona paua mea o ia le malosi ala no fa tala fe business ia e na tele recognizing o tangata lea ai ina o toto ale va ai matip pole ale merta tele estea mai ai le latu tanonga not that far from them o pe vai tua e fa pe le marta ta male pulo kiro sa mai la ku karnga no wi pe nga se lima mika pole se ai vai ku e ku uno I ke fongi ala e record me yo se sila tatu le tu ia ona Awale alu tele, alu te whaat pi eiri tangata lea, alu le sofari, le stona, I whaatau sau talo, container talo, lea tatu I o kilani, lea whamai, toi whawhanga mai tatu container talo whamone mole. Mo I tatu uma New Zealand, awane I ngalo I ate oe, aluane whaatau sau talo I le tatu container taro, le na o le a whauma ona whaatau I le stona I nei. Whamone mole. Toi whamana tuatu tatu uma lawo I New Zealand o whawhongwhongai. O ni ngaro ia utu. Ala o ngani fo I tangata lea ngā lak style wha homeless at. Alu e whaatau. Alu whaatau sau talo. Mā ngalo I ngalaw sanga. Alu e whaatau sau tangatalo o e lua tangatalo I le 2 kilo. Lua tangatalo tai 2 kilo. E 5 sifuta la. Tolu tanga tai 2 kilo, fitu sifuru. 5 tanga tai 2 kilo, se lau 2 sifuru. No winga tasiale le saisi o le tanga, ai se la fai. The total packs e ke avea, o inafu e le tau. A lua tanga tai 2 kilo, e 5 sifuru. A tolu tanga tai 2 kilo, e fitu sifuru. 5 tanga tai 2 kilo, fits fu famon mori se wane ina tatu tusi le na fa lo tu famon mori o 5 tolu Tidal Road Mangere East te tu na ia ita ele valu tali va o uma fa fo I tu per tanta fa avir tu per tatu nu I Samoa al malo a tatu felang lang mai o tatu alu lo fa fo ina ilo tatu nu Samoa famon mori Ona uto e pa I ale e mo I watu waile mata upule. E tele ele ta matea I ate oe le ai e tolu tanga I le fitsfuru. Bise e tolu le fitsfuru o le wharinga na lea mai a tia ule matwhasanga. Ia ae latu fo I whapopo ila uri matalai o pinais. E o pinais. Le na ai whamone mole o tau uma lava na I au kilani New Zealand se whamone mole o ni whatau ni au tau tangatalo na mātala noa atua na nafi ma tama I pa angata tu por kalame na mata ua melea a leo toi whamanino ma toi whaitau atili atu iai ia ma toi whamanino mai fo inisi o mai samo le tāua le tusi fo le na whea vea le tusi fu le na ave le fa pena tusi mai IMF nga I le tatu Central Bank le fa tio nisi fa mai o le tusi ave ai le fa tio nisi mo meo o tu lango tangata I tu tonu o le Central Bank le fa tio nisi fa mai le tau na ia le minister le fa tio nisi fa mai mam o tele tala sala lau ai ina o mention le tamaitai Minister ilana press telegram lana lena fai na ia ta uai le mele o ia o au o le kovana o inana langa ai manatu sangata ai ba ai fola I fake pages la tu fake le malo oka se fainga me Minister le fionga ia mulpola anerosa
ua lau ai lea, ua lau ai le faikoke, ua lau ai lea ma lea, mo faikau ai. Ua ave o iai fai mai lea, ua lai ai le kovana o lea fo. A le usau fai mai ui o le kovana, I lunga o le malama. Lea la ufa manino mai. Any minister of finance in any country, consider tangata ia o kovana o le IMF, o kovana o Central Bank o iai. E lau tele ia le kovana lea. So se minister lavo tupe a whapio lea Fiaitonga, New Zealand, Australia, ioe. E ta ua uma minister o tupe o atunu umai lalo le whaalaputonga lea. E ta ua uma tangata na o kovana. A o ai le out lea fo, le ta ura tangata alternate governor. E le o le kovana lai Samoa. Le ai. O alternate governor ia po le kovana lango. O le tangata la le o le teine o maeva po o ai. Le CEO o tupe. Le o Peter. O no winga e kovana o le IMF, Central Bank. Samoa ia le minister. Asi kovana ai ia lana CEO. E faila si maulalo telo le mele ia tene leo atalina le fatu o ia na o le Central Bank lava a Samoa e ngatai lana io. So le la famania mai Samoa le tano me foi ia le porkala me foi le talamua. Ma famotino ai. Le ila sa ole e mawalunga ia tulanga. Ele na o ai foi. Ele na o Muripola. O ai lo minister o tupe New Zealand, o le nafo. O ai lo minister o tupe Australia, o le nafo. Ioe. E lalu winga lo tala vau lotu e saule titi. Ioe. Na. Ai ua bevesi le atu nuu, ma pepese le atu nuu, mfai mai u. Mama. Ia le mfamaninonga le na. Mo le ia manino le o mea fo i o suinga o lo manatu iai. Ia le foi na mata ua le mata noanga nafi. Pa manino mai fo i e te mata i o mafunua nisi o vanga o temi o le mata noanga. Ioe. O le tāua le na. O le tala noaina e Samoa. Ai le se mea ftoa whaia nafi. Na tūlai mai lo le fast i le 2021. Tala noaina lo mea ia o le a. O le toi reshuffle. Mo mea o interest rate. Mo rates, interest rates. Ai le o interest rate la mo meu bank la poa. I ai le commercial bank. I ai le bank aliki. I ai le bank. Oa banks na Samoa. Ioe. Development banks. I le la wafu banks e pule al bank e langa interest rate. Ai pe o banks e pe o te tau lope o banks o ai e pe kai pe o meu le fa inge o check-in cash. Me cash checks ka mai fa kupera ai ki ho e ke al fa loan. Fa ia o small loans ma me fa pena. Pe o ko inga mea nga. I le a fiai fa tu pe te tele o tono Samoa. Io molo to fa fonga ina ia manino mamala malama. O le tau mawhai o le atunu e fix mea o le interest rate. Ia le whai hele upule o le fixed rate. O le tau mawhai ina ia maua ni rates wha ma a venga i le atunu. E peila le ua tusi atuai ia le afoi. Ia le IMF. Ia e wha te suina ia. Ia a le ufa manino. O lea ua wha manino ma ua manino ma mala malama le lei. O le tau mawhai o le malo ioe. Ina ia mawhai o na tu le mai le vaenga lea. O le CEO o le official tupe. Saola titi. Oi, o le suafa. Saola titi maeva Peter. Ia, whaftai, sorry. Ia na. O le taua la le na Samoa i whaamalamlama atili fo i fans o le tatou tautua ma le aunanga. E ai e le whapea fo i a tauroa le tusi o avatu la IMF. Na ato atoa leo o sili mea la tu te loa. Nei lo tangata o le tatou atu. No fat foi la i le tō whawha le atua i le tatou atu. I le tō whawha le atua. O lea.
oi ala atam fai tuala fai o le tala noina le malor marka peneta se rate se interest rate e ola ai on tangata ile la ko la lunga interest rate ata mai bank si ala tam fai yo o mea tau na mor si la fiel tatu ele tu au noina yo o banks te tele sa mo e pule ale bankia ilanga interest rate banks la iti foi pe por lenga talo la tu e tala fu se fale lo pole se me ia pe o nai vaenga fa pena o lena aunga ia ile fa mo moile io bela le chamo o lenga e pule vai pe o langa nala na longo artu silea ona ualiki tua matau mafaile tangata po ai po atalina po ai lava tangata na avele observa tu sia bela ta o fatu pu vesi o ila tau e fatu pu vesi o sianga sala matu ya io le mo ia le tala tasilea nga sala ile ulonga ona ta ua melelisi nga sala tu spaiola o le tangata fe ave tala o le tangata na te fatupu de vesi o le tangata na te iwa ilmen tasi ale mafuanga na liki e tu sile tua o le ita il pale nia mal malu simple as that ona e matautia e matautia mea tatu atu o lo ia le mafai ona lua ese tangata isona loto filemu aya pe ase i filemu ia matau mai se i develop fa tasi tatu atu o te toipa ia i le tūlanga o le tāua i o le mele na au mai e le fu i le la tamu e tau wā i le by election. E tāua i o si mele o te tala noa pēa ma u tala noa pēa ma u tala noa i pēa samu. Ina ia mawhai o lea ua sau i a lea fo i li sa whai minstau tupe o le tatu watu. Tam whai wha malamalama i lea tunu. O lea men tam whai wha malamalama. Ia le mea tau o lo walu i le vaenga o lo tūmalo. Ma po whelawhan me te ngarue ai. E le tāua, e le ai, na ia au mai alo leo le ufoile mamor good governance. Wha matala mea ta ur good governance. Po o le whai malo le lei. O a winga o le mele. O ani upu tatu te wha matala ai le mea o le whai malo le lei. O good governance. O a mea tatu te wha matala i nai. Tasi lea mata upu e langa e tatu te o e te wa ai wha mata upu sisili. Langa tatu te o atu spa i wha manino i mea. O le mele e tatu te wha pēr le upu le tatu te wha pēr whai mai Yesu i atu tusa tangata uma. I le wa ai wha Yesu. That's him. That's Jesus himself. Eoi. I atu tusa tangata uma. Lea na whai tio ai, o teo whai whai au. O teo whai whai au tangata lea whai mai i a pa i ai mamo e pole. O ilingor tata, o mafi. O lea e whai tio tangata lea, ma whai ana tala na ave whai mai, a whai na e watu le private church inu. La mene le whai ino fua o le whai mai. La mene le whatu tusai i treatment tangata uma. La mene le tusai o tau ma le atu nuu olo. Ale lau whamta talatu, lau whamta apsisili. O Yesu, o le natura o le atua, e ngata ia Yesu. O mea fo e whai e Yesu, den whaintatu whatino ina. Ioi. O le whe au whai Yesu na ave ia tutusa tangata uma. That's him. O oema, e leo o iai tato. Tau te olo i le wha porkiki ma wha whainga malo, i le malo, ma le malo, ma le malo. I le ma whaina tutusa le treatment o le matai samo. Ma le se ta i o se atunu. I le ma whai na tutusa le treatment o au o le tangata o le nofo i tutonu nofo mau tutonu o le malo nei.
ma Donald Trump o le parliament o le taitai o le taitai tutusa le treatment. Io to malama i mea ina ia io e. Ai aua ni i tō o mai mo tō whai mai. Ai sea le mea ua special ai le treatment o le whiunga le li parliament. I say, because he's the leader. Auto sila ile malo nei male la tu finga le tinga le feita sila tinga le feita o le feita ni stata ya Donald Trump. Ai lema fai na ese lo la tu tautonga ile tua. La tu te teke ina. Le taita i o Amerika. Tu te vai po fea le me malanga i ele taita i o le malone. The security tight fa solo atu. Ayo. Fa pena foi taita i o tunu nga tu te no foi. A special treatment. Ai sea. Langa foi o that's our nature. O le nature no tangata soifua. E fa pea o na fa vasenga i o e. Ia mea o le ola le tatu ti o lai. E le mawhainta tu o toso mai ia tutusa tangata umai. E le o le whapena, tau ea le toi sa ili, wa ailom ta sisili wha le atua. Ioi. Ai ua kaku ke wha vale ea le wha longo le atunu. Pe mei ta tau tusa tangata uma. Se. Ioi. E o whai ai kukongo le loku, kau ke whi ngau ai kukongo ina ia tutusa tangata uma. Ai le mawhai, tātou te o olo i lunga i o. O le amalea. O le ale le sa o le whiwhi au lana ngā runga wha whiwhi au. E avea i ai, e tumu i ai le wa ai. E whaaloalo i ai le wa ai, eisia. Nanga whai o le wa rank e tātou mea. Classified e tātou mea. E ui lavala ina au mai le whi au wha le atua halu le Iesu. Ma le soloi, ma le ie soloi, ma le a. Ma le apa whanu e soloi ai, bai o le au so. A whamoi o la ala ma le a. O le a. Ia e loa halu ilano. Ioi. Fa moi la. Ia e loa leilo le leia le lipare ni o entitled nga ia. I mea i benefits al malo for him as a leader. Manino le lei. Malama le leia i le lipare ni. Ai fa fe felan tatu to so mai mta si fa Yesu. Ia halu ilano. Le tatu te lo le leia. Or the second time they left on the first time the found out but the tongue the party. At least something to give out to the nation. Understand? Io na e moni o le yele group it o le black something system mon mola o le group le na o tau la mua i se mea tam fai ele a se o klesene la ele fain la tu fai ele fai ona la tu fatino ina na ona tau wa e pe on mena tau tu no yo ai wo to e pa ile melia Samoa io to malama avele private jet entitled fa pe latu no fai for mai the best doctors in New Zealand entitled io fa fe ferna fa ngal ta Sicilia le di pale mia ia tutusa tangata uma. He gave something to the nation. His family and himself paid for the first trip. Yeah, understandable. Le foi la o to o avele tala. E foi a so ta inga ile li pandemia. Io. O ne I manatu Sicile. O to tala le to mai ni foi mai le admit nga I milon mo ai au kilan. Ya le la fa pea. Mai le ta ele le fatu male moni mal fa maoni o tala le fai. Se sini observa. To fa fo ia to upu ya te to. E se sini lau tu tala ua tau ia tunu. Le ai o le whane mai sili, o le whane mai tele I au kilani.
o lo iai ia le tatu i pania. E lo miro mo, wai tatu tamo ia le mea o lo tatu o whai tangata ni. False statements, false information. Ioi. False report. Kako sila kako iai. Femea fua mai tala tangata ni. Leo fa mana matu. Afa pe le ko ke o mai ri o ele sa le ngai ke le lopo e fai au apo po sa e fai au. Pa te lo ke fa longa ke fai au. Ke o fo le mala mai le mele. O le. Io e. Au tatu te mai fe au fa Yesu. O fe au fa Yesu ie. Kau ke ui o mai lava. E ma fainga se va Yesu. Can we? Ese so ka kon fense ese va Yesu. Can you? Somebody. Can you tell me if you can? E ma fainga. You are. Fat fo e fua le tatu tala noa. Imea. E le ma fai ona tatu la asia le natura o le atua moni madfamau. Lena. Ua matua i ti ngā talinga o tangata i le ofseva. Matala tau whaaleanga o lo utofi avia iasol. Le ai ele o miron moa o lo iai le tatu parimia. Ma ia o tau loa. Ele ai o le upu whaamamafa molo tu sila fia. Ele o tau whaifai puni le amania. Le o te whai atu e mau foi la ofsota inga o te fsota i le lipani. Ioi. O le whautuanga fomai. O faisi so tu la fono oi. Ioi. Faisi so tu la fono i le va o le fionga le pandemia ma foma. Aisia. O leva na te artemi tauna lua tuai e toeva ai ia le fomai. Pita ile usta ia le pandemia aisia. Ai nga foi na mea ia vatu yese tala. Ave yese tatu fautuanga ko o mea le malo. Ioi. Ua o mai lo le taimi ua tatau o na whatau nuu le mea ua tusa matala fo mai. Ko o mea malo alo. Ioi. E toe maua fo i lesi malo lesi taimi. Ao le ola ma le soifua. O le meta ua na. So le mea lana aua le whasear tatu whalongo sa moa. Ele o angi konga whikinga o whai. O lai whai le malo longa e tusa o whautuanga fo mai. Ia ona na. O loo i au kilani le whare mai tele i au kilani. O loo iai na, o loo malo lo le iai ia le pale mia o le atu. Ai le o miro moa, ai mese o tona au kilani na tu whanongo mai. So ia tatu te whasea le atu nuu whamole mole. Ia, ma le tulanga le na. Tulanga le na le fionga lau timu ia. Tele te ena lo finangalo. Io o tele te ena. Pāua similanga na watau whai malama le mole meo good governance. O le manatu e launga tasia le atu nuu pete tutua tasi. Pete fast. Pete HRPP. O le whainga malo le leia. E launga tasia. Ia e sira fia. O le ese senga leo le mele ala ina toe whainga tā ia Samoa. Na toe li liuro la tu tauwhi i le whatuatua i le atua Samoa tasi. Lau timu ia, ngai ke sila fia le lei. O le nai te sila fia le lei. Eisia, le anga foi o louso i fua e te ola mai tutono le HRPP. O louso i fua o oina, o louso i fua ngalue, o louso i fua onga, e te lalo le umbrella. O tila e pasai lele. O na mawhauwhaunga, o landa wa ai, o landa tautala, na e ola ai, mai lu tarabo. So e leo le anga lala utala no, le utala no te te oe. Peitai. Na e run mua foi, na e alu le wha manu le HRPP. I oe. Ele yeso manatu te tuto tasi. Pau le mena ilo, o i le HRPP, o i o lo tumalo, o lo lufilufia, manuia, martamau a inga o le malo. Tasi o e whawhawhawha le me, vai e sen flolo le le atu tara noa tu le loto sao mani mamau le loto e whawhawha.
e se ana e filfilanga foi e na nau i lo roto o le te inga tu le pasai lele mai lo tamititia onga mai lo wan skorsipi mai lo fo ia tu e fenga luenga o ao ma le fa malu le HRPP dai ai se lenga foi o le ta vai o le HRPP le na te lufia le manuia o le atu pe tai na wa e to e alu fa lu pa lo ta wana e mo e fa ina na e alu le HRPP e alu e sauro le pa election ma wa ma lo wa vanoa then you decide yo e te alu e join le fast o le ana fo ngana tata la noa sa tata la noa lo fesilia tu ya joy na tonu le meu sui ai lo finga le upu le na e o mai ya cha leadership e te fia i le leadership ai a fia me ai fa fo mai e te loe e le sira tanu le tu si sa tu pa la se me se tasina e fa nemo o le me o le amana ina yo le upu na fa ngai o le amana ia e fia me o tangata le vainga lona lua na e au mai le me tonu le mai o le o lo i le malo na te lufilufia ta mau ainga o le atu ia vele o te ia o sui fa fo se ilo tali ma e tau mawhai e wha malama ma ia Samoa le se o le tau la fonga lea whapea o te alu i o lai tu malo lai ala tau le malo ngana le tala le anga foi o le va i matua le tunu ia e sila fi o isi tangata ele i maua vanoa o nga skorsipi pe o mena sa ai la tu te faita wina lo ma fau le ata mai fa le tu e faita wina po le ala wala tu inga fa matala te fa matala le good governance o le good governance le la fa nei maro o lo tu la metimini so esa ola o pe ata tu fa pe o le miliona ta la le foi 2 miliona le o ia le polokiti e ave tangata umalafa nala sa oi il mena io pete fast pele ai ave isir mana il mena that's what you call good governance o ana fainga fa vai o fa mo ala ina mo te telefono for a good governance e ata mamai e pui le me aisia le o mer ke vingi kau ke fika wa ia po ai la fika wa ia la aku ke fongo mai la ku fa le anga pena io and that's a good governance or swing o te telefono in the right way io o swing o te telefono o se melele e fu ile ale languna se o tangata le te vatu so o ale tala ia Solomona le poto sisi le te vatu so o ale tala io le tala o le fai atu mai le nei fia tipi tu ale pepe ai o ina lave ia pepe o le tina mo i o le pepe fa pena uma le mele me fa na lenda to ta sui te telefono ma fai uma me fa pena ma sui fa fa vai o tangata e alo lofa moni nanga mo yo ka ko mo Samoa ai o ai nga fei o le loko leanga man loko vale ele uma me le vai am I right melanga ua fa mo le mole o le usu ua te tau fai te sau ma tau fai si se matalalanga ma tau fai fa malama le atu ini o lava langona o lava na langona io tau te fiu fa matala le good governance ona le ua fai le malo le me sili tu umatu all 51 constituencies 2 millions per district o se tala ai ua
tu ule na me o tau me tau fai fa malama good governance ma tau le ai atu le anga a faila le for example a fa perte tu mane e sau I a vatu le malo le 2 miliona ina ua le leia whainga o paperwork a vatu le 2 miliona a te rol mena misi a te oi le anga o le taimi leta no ele caucus sa ele caucus momo o le tau pure pulenga o mea o ai kia ave iai so manatu e misi a o en menga e sao pesi se e winga na tala e te le o iai so leo le lufi lufinga e iai leo I tono la unga fala o I tele I tono le panemene iai le taimi e whai elo manatu I mea ia ai a o lo le taimi I mea tata e whai e ka peneta mai latu na te miss out tai a o na tapena le koka si tulafono ma mea uma whaatiro nyo le tupen na ele o maua I naso yoe so sao ina e te fesoa soa ni ai I mea ia le winga tele le na o lea o lou le a wai I le lufi lufia o le tamao a inga o le atu foi o mea uma lava o whainga wha temo kalasi o le ala mamalea e tapena mai tutono o le li o wha ka peneta the final saying is from the cabinet e sa opese so mea ngā linga pongi sa sautu le e paru sa wea na tala whai mai le eise tupe o le eise tupe na foi le sau assume mea I only provide assumptions ngale assume langa mele fai aisia pongi sa na tele o loa mea tala no tonu na telo to mo se no tiro le tupe le atu o mau mai lo fionga I le mista sai o mau mai lo tuia o le metele na misi ia te oi mena le sau fa pe fono toi sa wea anatala mena sau fa pe o toi le tu ngai sa wea solo aisia don't tell o malama what is really happened in the cabinet, the parliament. Don't tell lo po le tupe o faile. None of you. Nei ma se o to malama pe fie se tupe le nu o ye. Pe fie se ngar ko mai ala lau mai wole se tupe. Aisia e fau mai o to manatu I lunga o mafau leanga tau mate. Le aisia va no sa faile lufi o le manuire. Ia wala. Esa pe septa la mena lento o mai sa wea soro tala mena tonu na ave fa tu le pale e pace mai ona mafofonga I le taimi from the last 40 years the last 20 years when he was in power for that many years to man lama Aua te whasi se ina le wha longo le atu. Aua. Wo wha mole atu. O tatu porkalame. Ai. Se whiro loa si soi ti o la o ina. Mo I ara tala le whai atu. Tele whasi se ina le wha longo. Ioi. Aua tu te o mai whasi se le wha longo o tangata. Ioi. A fua I le ale alu pongi sao li moni le alu. A fua I le ale al pong sao o tu le pale alwe. A fua I le ale sa wea solo fonto ile alwe. Ile fua sa mo e folo le sa wea le sa wea mai. Ile wala sa fa malama fa se ina fa longo tangata ile meta o le good governance. Yo. Tau te ono fa matala good governance ngai lo mafofau. Le aingi pale mengi o aku o lolang. Lengi me ka un palmenge. Pe atatuola word to word te confessa ili su me ka or good governance. What good governance to me? Or prokechilea. To develop some more from end to end at the same time. Tu sa watu tupe ile tu malo. That's a good governance. Ile to pulea mai il malo tupe tu yo mai lan mento me feto wala nga yo mai la fai e tu telo e uma ale 5 tausanga o le si fai pule e mua first come first serve e portanto fu i pele par mia ma finga maro me non tato mai
Ale la sa nei la fa se sela tu. E sa o pe sa o tala le pe se tala le fa Samoa. Le na. O le taua. No u fam tala tu fo ile taua ile te tau tatu tu fo ile mena tatu me Samoa me amtanga. Ten years to ino o e foi. O fia mei. Mata afa. So o ai ia tam sese. So o ai nei to ina. Te mina le yeni vai fa fight. Auto sila foi la Samoa te mina. If you really look at that time and the development of Samoa, it was very slow. Slow le Asia. Ile I se me fo le ile se me fa finau le me male ile I o mai le vaenga fola mai la tunga lunga la fai. Na fo tuna manga I fa foni. La mai le si vaenga fola mai la tunga. Ona va ai lo le atu o. Tatu wola ile vaenga de va ve me ta te mana o tatu wola vaenga le o taua na le me le vaenga fa fai. A le menta tu mai Samoa amtanga e sa war fai pule e a foi. E represent no na tumalo. It takes time. A slow development to Samoa. Pe tai o mafaufonga mo meo vaenga fa ufai. E o atu ma mea ia. E tu salapa pe tatu te tau o tau fa vale o tau fa se pola lava mafaufonga so even America. Atu te tilo foi fi naunga tama matue nei mea o le Democrat male a foi. Male Republican. Mena tova ai nei ai temi o lata palo ta America e ai le temi e fai ai le mo le debate. Na tau fa longo lo la debate na o debate na e mai ai la e plan le tangata mane tangata. Na fua lo le ai o fa longo tangata fa longo. O pele skeng ko ngala le kau palo ka ye. O ko ki la ko sam. E winga na mo me vai fa fai. E vave e up and run na development. So se atu la. Au le mena tupu Samoa. Dominated Israeli Samoa for 25 years. Dominated le JPP Samoa for so many years. O le dominance le na tuai ele development to Samoa. Wa le tu te PCR le JPP fai mai. E fua ele taimi le le fast. Ma tau sanga tele. Ke le o development na kupu ke ni ke tupungi. Ni ka wana. Ioi. Tu nei loa. E mafaufonga ioi. Mai le famone mole. Ele fatinoa se malo ni tangata tuto tasi. Ele fatinoa se malo te mukalasi ni tangata in independence representatives. No. Fatino is a team for the people, the individuals who decided to come together as a team. So those are the only people who can do the developments for any country. Ele na Samoa. Te roa. O te alu te lava na tutua mo ele neso. Ua sauvo I mane me pe se fia. Ai. Te talo ai mo le fionga le lipania. Talo mo le fionga le lipania. Ia te talo mo le whainga malo Samoa. Tu isi o tapuia. E fifira se vai fa leanga le PM le malo e mawela to tupe tu le namo taiao. E le fatinoina se ia le fa ia filfilia ia na umanena. Ia orna le umaritele o tatu ta upu. Manino e mulipola. Ia, o la stofi nei. O nei, o le aso. Lea o lo fono ai lea foi. Le komiti o tu ngā waa Samoa. Ia, ma I la tu foi
le lai lo ni a mai wo ye fa lo man le fa ngo ni va au tatu tu tano tu tai si o tele la fase a tatu filo tai fa ni tele la tu la fio ngai le i pale mia ia ma le fainga malolonga o malolo tu i usila tala no sistemi la tamai yo e ya tu sai Samoa ele o miro moa o lo fa to di ai tatu te tai pe ona ye li poti o lo tu fa fon fa se nei lo tu fa long leo a vatu se la ngona tatu por kalame ile meta o le good governance malo lo yai to ton o ila tu o lo filofia ta mau ainga malo le awai so o ela le lo tu ia o te fa se ina o te musu e fa ngale upuna o e fa ngaina e tu tu salo le awai yo lo yai le malo o lo tu mai malo le yai se sini e ala na to wo sa wea to le malama i talo tupe ma to fa langa i wele se tupe to te le malama ayo to te lo pe fie se tupe pe fie se GDP ele no ye pe fie se tupe o me uma to tupe to te lo manino to te lo malama anyway tatu firo tayao ma ua maleli yo leota il ma proclama sani o tayao ilalo le fa malu ale lupe fa lele ile o nanga si fonga o le taia fo. Familia tua ia ti utou o tai o Samoa fa le malo, fa le kalesia, fa le ainga. Tangata uma o Samoa mai ai le maunga te tele se ia fia o pituititi. Fa mania le tua i la u Samoa. Mortemnei fa med pesentatu amatai. O maia so mai. O maia soma ia fina finau le taua lele le taua ua tau. Pesina na mateta tu por kalame. O le pese o le tapena o le tangata tau tau. A oi tangata tau tau. O Filistia. O le upo o le Filistia na ave i Filistia. A waita fio lai Israel lele ua mai marola tu tua o le tua sili waita tu tu fa sana tau ai mai ta tu loto tele tu tau le taua fasia i Filistia Israel le pesela so upo le pesela upo Filistia o mai ya so mai ia fina finau finau ia le malo ia taunu taunu folfolanga uto ave le atu manuia tele uto faiwa tatu filo itaiao le pule alo fole tu soifua mai manuia